الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pananggungan na mga kami Islam, alhamdulillah, jadi isap kita niyo jaman na to ini amoy in biya na sinari sin kami amoy nikmat sa lago-lago pagsawsawan na to dahil haakaman na to agama Islam. Insyaallah ta'ala ron ni makakawa kita niyo pangadyan iwan pamintangan apag hijra si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hakuron na to kalasahan amoy in Vice President sin Nidawul Islam Foundation serta mudir sin Markaz Ad-Diya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala siya indimil ka to pangadyan na waktu ini nari na ako magpanukay sa karna biya mga in waktu yato na kaliw na. Insyaallah ta'ala itukbal ko na in guru na to ويرون الروين لإن كان شيخ عبد الواحد الكرام فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتابه إلى يوم الدين. أما بعد mga umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yari kita niyo nagbalik harum yan biya sing kabiyaksahan sing kamo labay rin ha programa sing kita niyo diha Islam TV Channel 50 sa kahama doong ahad mapaon impagpangadji sinako iban sing kamo. Alhamdulillah yari rima tong nagbalik indom yan hambuk na isa pangadjian ikatukbal sing kami tay manghuron niyo kalukaduraman biidnillahi subhanahu wa ta'ala mahinang na isab ini palita biya sing kabiyaksahan sing kita niyo uno ilmu hikasabulak sing mga ulama sing kita niyo iban sing kaguruhan sing kita niyo amuhin magsubli na sadya diya programa sing kita niyo Islam TV ingkatan yato nahinang na to yato ilaw masawa di hadunya labi luba bang kita niyo muwi na pahadarat si Allah subhanahu wa ta'ala. In maudu na to harum yan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam yan na to nababasa amunalaw na impangadjian iwan pamintangan hapag hijra si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. دروس وعبر في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nagtali-tali ako banguno insong ko ibagi kani harom yan bakas kita niyo mang yung katungtuman pa o kamo mga kanunungan ko amundi magbati laol diha programa sin kita niyo last kapag alop na to dahil di nakawa na to in mga dagbos sin hukuk diha ka ma-Islam sampay na kayan ako kalukalo makontinue kakanapan na to in maudo sin kita niyo halas pagkita na to ataw kan pag-lecture na to diha programa sin kita niyo Islam TV
Sumagawa bihaon pagkayari kita ni bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, amuin bulan diha ini timanya ingan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakaywanan ulama diha bulan Rabiul Awal in Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya pag-anak. Bihan da isa in ta'kid in sa kusog-kusog kaul iman sahih din ang mga kaul sin mga ulama di ra isab habulan ini nawapat injunjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagkain kamuhi si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin palita sa sawa-sawa di matong maripadunya, may bukon palita sa sawa-sawa. Pasalan siya na inkahinapusan Rasul na para naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya magpatarang si agama niya amo na agama Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Magpatarang sin agama among agama rin Allah subhanahu wa ta'ala amo na agama Islam. Hanggang sa ingkamuhi si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na hinang palita hadunya sabab in siya Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita nyo rin mga kamuhi si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Matan niya baong nato ululon ingaton hatingon in pangadjian imang pamintangan hakabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahunit na to kita kiring hambuk pahambuok. Tada ni harong ini hambuk daing napi kukanyo rin ha mga kabuhi niya. Amura impablin niya. Pagpinda niya hulaan daing hula niya kanungnungan Makkah hawak to siya limi humadto pa Madina amo niya to ipagdahon paghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Ayat yan sa Suratul Hajj. Umbol kay mantagwalo sampay pa kay mantagsiyang. Pangadjian kalahihan na to mapuso dahil hakamuhi si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lagi lumaha paghijra niya, pagpinda niya huhulaan dahil ha Makkah madto pa Madina. Ima na sin paghijra, diya na sin siyabot sin hambuk din ha mga ansar. Hambuk din ha mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak to sila timayma si Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam paghijraan madto pahula nila Madina. Biyaitaan niya in kasahabatan dito ha Madina hawak to taymaon nila na in Rasul. Iban sing kasahabatan maghijra madto pahula Madina. Uno, laom sing hambuk sahabat ini Al-Abbas ibn Ubadah Al-Ansari. In hijra أنها الاستعداد لحرب الأحمر والأسود من الناس. سبحان الله. Hapamaham nila hawakto in Nabi sallallahu alaihi wasallam ay maon nila na hibutang nila halawng sing kauman nila ayurahon nila karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam yaon na siya nagdara sin Islam lawng na imparakala yan
Iniyan pagtarama nato, amuin umato kita niyo magbuno. Sibo da pula manusia atawakan itom dahil nga mga man siya. Lima na uno-uno bangsa, uno-uno klase manusia, ini pagtarama nato na suway kita ni umato. Biya ini pamahamsing mga kasahabatan hatungod paghijra. Bingan da isa impia paham kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na paghijra ha zaman na kauna fardu ain hakatan nag-iman pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diya sin Rasulullah. Hawak to'y mga Quraysh. Hawak to'y na ma-Islam timag na si Maplag doon ha Makkah. Uhos timag na isab in mga Quraysh na minsan na ang kasahabatan. Sampay si Mubra impaminsan na impanggipit ha kasahabatan. Izinan si Rasulullah in mga sahabat na sila huhulaan magtupahula Madina kalna yagtuhad to intay manghod nila muslimin amon nagtatarama tumayma uno-uno indarahan sintay manghod nila muslimin. Parmansin Allah, "Walladhina hajaru fi sabilillah." Iban mga sila nakapaghijra haran fi sabilillah. Minig ding hawla nila miyadto pahula dugain. Minig ding hawla kupur madto pa dawlatul Islam. Minig ding Makkah madto pa Madina. Muna hindi taan ini. Laong sim mga kamatawran magtatafsir sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamod na runhaon ni Nabi na Muhammadun alaihi salatu wassalam. In mga sila nakapaghijra at imuha din kakauman nila. Naghijra haran fi sabilillah thumma qutilu mahuli na bunok sila. Aw matu atawakan nawapat sila. Layarzuqannahumullahu rizqan hasana. Tartanto bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilang sila riziki sa rayaw-rayaw. Wa inna Allah lahu khairur raziqin. Iban bunalto in Allah subhanahu wa ta'ala siya na in sa rayaw-rayaw mang dirihin riziki at tawakan kabiyanan. Layudkhilannahum madkhalan yardawnahu. Iman pasuron sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin susuran. Amon susuran kariridaan nila simu dari hadunya iman labiluha kang sila may napahadalat sin Allah. Wa inna Allah la'alimun hakim. Iban budnal to din Allah sangat makaingat la'alimun halim. Iban halim mahanunod in Allah subhanahu wa ta'ala. Binanin lago pahala mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam indagpos sin paghijra. Indagpos yung pagpinakauman si kasahabatan dahil Makkah madto pa Madina dahil sabab yan way nagdor way katan kasahabatan maas babae usog dahil maas parata minig tinggalan yung kabuhian ng kasanyangan doon Makkah miyadto naghuro-huro pa Madina karna inyadto inmaksud magbangon sila simbago pamarinta amo na yung pamarinta si Islam. Nakatulaking kasahabatan. Nakaiging kasahabatan niyo na pamadina. Hula kanunungan nila. Tinggalan nila. Miyadto sila pahula. Wayroon. Kasamutan nila hawlayaw sa akan na simpagtawakkal nila pa Allah hinang si mga sahabat. Sampay hakahinapusan di matong inizin din Allah. Hawak tumaning Quraysh nagtipon. Hawak tu kita nila magtataod. Imyagad ha Nabi na to Muhammadun alaihi salatu wassalam nagtipon in mga kana Quran sin Quraysh diadiin nila mapupo in kahalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtipon ha pagnganan daron nadwa hambok pagtitipunan sin mga ahlul kufur ha zaman na kauna nagmaswara in mga Quraysh kaya wa impikilan sing tiap-tiap din ha mga nakahadir. Mataod pikilan kaya raita. Doon nakain Rasulullah sa daong buhit. Mataod pikilan kaya raita si mga kaiwanan. Sampayin kaya paghambuukan si mga ahlul kufur. Hapag nakuraan hi Abu Jahal. Bang baha laong na. Bunuon na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam
tiap-tiap kauman, tiap-tiap tumpukan, tiap-tiap family, tawaan na to tao. Bahong bata, maiso, paangaron na to hamuno ini. Hasupaya, wayroon mawista na sin family, sin Rasul. Bukod ng katungan sin sa pantong problema hambok na family sa mataod family. Kaya ima si Abu Lahab, si Abu Jahal. Sa rayaw-rayaw long napikilan, pini nila in mataod in mga usog, amon maingat hamuno, makurasog imbaran, limot nila in bay, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, harom yaon, hawak to puas, hampo tagtu tahon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdawaron hamakka, doon adlaw yung pagpasaplag sin Islam, hagot pa suiya tiyahanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa away kaya ingatan sin mga Quraysh, misan biyadin in takhtit, misan biyadin in plano, misan biyadin in mga nilapajatuhon aw in Allah, amo in nagpoprotek ha mga sila mu'minin. Ala inna awliya Allahi humul ghalibun. Bukun ka in awliya sin Allah subhanahu wa ta'ala sila hadjay manggarao. Biyadiin na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, amon muayyadun dahing hawahi, dahing Allah subhanahu wa ta'ala ang magturun wahi. Yaon yung Jibril. Kaya ingatan sin Allah. Inhinaron si mga Quraysh, harom niya ang bunoon nila yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaon natipon ni mga kausukan karna sila yaon ni lumuwa ka Rasul. Piniden ha mga uno-uno tumpukan iman family, hasupay wayron bisarahon, bukun hatan buk family nakamuno. Harom yaon, asal timatakad in Abu Bakar wayron pa nakaagad ng hijrah. Timatakad sin declare sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diaitaan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kanunungan ni Abu Bakar. Lawaya Abu Bakar, pagtaka makaunta. Pagtaka makaunta, in ako iban sin ikaw. Ni kita rin hula, makamurol kita pagkasahabatan. Maghijra ako madto pa Madina. Kiwo ka ni Abu Bakar Siddiq, karena siya impini si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga ibuhan sahabat. Dumamag unong hakasigpitan. Harom yaon. Nag-isin na in Allah, tinggalan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hula niya kanungungan. Sampai magiyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam at turun na in Makkah. Wallahi innaki la ahabbu ilayya. Wallahi long nayamak ka, ikaw na hula sala-sala sa marikako. Laula an na ahlaki akhrajuni ma kharajtu. Bang bukun hadya law na samab sing ahla, sintaw yan hamak kay nakupiyawaan nila. Di ako law na kumuha din hula Makkah. Hula kanunungan si Rasul sa way mahina. Karena sin Islam, declare sin Allah. Harong yaon ginwain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panagnaan na isab page, panagnaan na isab kabuhi sin aga ma-Islam. Sampay mahaba ang kisah. Panagnaan yaon gimuain Rasul sallallahu alaihi wasallam harom yaon dahil ha Makkah. Puas kag plano pagkataan hinag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarang. Sampay nakawain Rasul sallallahu alaihi wasallam harom yaon. Impagtutukan niya kantil niya, piyahula niya inan Ali ibn Abi Talib. In Asma, anak si Abu Bakar. Hinang niya rin ang mga intelligent niya ibang magdarakan niya pagkaon. Lamod na yung asawa niya Aisha radiyallahu anha. Ini Abu Bakar among kanungungan niya sahabat niya sa taukangan niya. Amo intialat niya sin sasakatan nila. Inasal-asal ni sila manaw maripasad lupan himarap sila maripahikad darat.
Way sila timuo yung panaw nila madto pa Madina. Himapit sila hambok buod, hambok lungag, amo ni pagkaon garos taw. Lungag taw. Gimuay Rasul sallallahu alaihi wasallam ya unna yung mga Quraysh na kalibot habay sin Rasul. Tumakad na sadya kumuha. Karena nakaingat na yung mga tao yung hawarom yung gumain Rasul nga ba sallallahu alaihi wasallam. Kita sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gimuha na yung Rasul. Yaon nagtatagad yung mga tao. Tumugba da kuman simpudang. Sumagawa biyasahan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ayat. Labi luwa surah Yasin, kaiwanan riwayat, sampai kaiwanan ulama diaif nilang riwayat. Sampai niyamot pa ayat, fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Yang balik-balikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inayat ini. Fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Maka na ayat pa ito? Namutah. In mga tao mamaya mamuno ha Rasul. Way nila kita in Rasul sampai yutangan payu nila katan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pisak. In maksud harum ya nakawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab yan amo ini impanag na andag po sin paghijra sin Rasul. Naunuin sa lagu-lagu makawa na ito pangadjian. Muna-muna, al-mu'min yuhsinu tawakkula ala Allah. Muna-muna makawa na ito pangadjian umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mahalga. Amun makakawa kita yung pangadjian na kabuhi si Rasul. Muna-muna, laong na parayaon na ito in pagtawakkal na to fa Allah. Hambok sa lagu-lagu makawa na to pangadyan na paghijra sing Rasul. Pagtawakkal na to fa Allah. Iwan pagkawa na to sing kasabab-sabawan. Hapag yanon pagtawakkal na to fa Allah. In pagtawakkal, amo na iniimpurna kawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na iniimpurna dagbos sing karuha na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta pasalan iman siya labi luba bang ang iman niya gawot ingkatan kabuhi niya hiungsog na hibugsog niya madto pa Allah. Namang iman siya yung kanya imatan pagmabuka dumatong kanya in riziki, dumatong kanya in partarangan din nga Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Isiyasyo nagmamuka pa Allah. Hinangan siya si Allah Ta'ala aguwaan dengan kasigpitan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtawakkal gimwa din haray. Gimwa din naula Madinah. Niya naumad to 500 kilometers. Ding hamak kamad to pa Madinah in panahon sin Rasul. Ang muray iban niya Abu Bakar Siddiq. Bukon Mercedes-Benz sinagaran, bukon plane sinagaran sa unta. Hangkap ito panahon. Sa sarap sing gaw ko tintawakkal pa Allah. Daakan na sin Allah. Wayroon na pagkuto-kuto sin mga sila bariman. Narangin pagyanong tawakkal ini. Napagawgot sin hambok mano siya doon ang pangatayan niya. Tuan, mamarahin na ini. Gusi, mamarahin na ini. Kuta, ikautang si manusia doon hakabuhig siya. Hadis pa si Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, larazaqakumullahu kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu Ahmad.
Banghadja kamu hasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banghadja kamu bunnal nagtawakkal pa Allah, simpurna pagtawakkal. Banghadja kamu nagtawakkal, simpurna pagtawakkal pa Allah. Tartantu rizkian kamu sin Allah ya sin karizki manuk-manuk. Dumatong ko kahon sin Allah Ta'ala. In rizki mga sila nagtatawakkal. Banging kita nyo nagtawakkal pa Allah, hinang na to in sarap. Simpul na pagtawakkal, insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilan kita nyo sin Allah rizki. Rizki ang kita nyo sin Allah. Biya sin karizki sin mga biya sin karizki sin manok-manok. Tagdo khimasan, gumawa din ha. Tutungan niya simbulat mahinaat. Wailun-lun sintiyan, yahapdi. Wataruho bitalan, way sing mahapon niyaon, namimitid na impiyan si manok-manok. Way problema. Dumatong in rizki, in kawianan masanyang, banging kita niyo ang pagtawakkal na to fa Allah. Dihan, in sa lago-lago, kawadjian makawa na to, umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapag hijrat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sinhambok din ang mga ulama, rahimahullah. Ingan niya Daud ibn Sulaiman rahimahullah yaqul yustadallu ala taqwal mu'mini bi thalath. Hating niya pangilahan laong nahakabuhi sinhambo ok mu'min, pangilahan hakamuha sinhambo mu'min atas tu parakala. Tumtuman niyo yato nagbuwal o nakabuha mo pa Allah. Kakilahan in inikawun na lang kamuha mo pa Allah doon atas to parakala. Yustadallu ala taqwal mu'mini bithalas. Pangilahan hapag maruha sinhambo o mu'min atas to parakala. Uno yan. In panagnaan, husnut tawakkul fima lam yanal. Amo in gawgot, mahugot in pagtawakkal mo haparakala, away roon mo panahasil. Way paroon kay mo, ipagtawakkal mo pa Allah. Mamaya ka umanto paparakala, yaon hinangon mo in sabab karna iban pagtawakkal mo pa Allah. Bukod pahalaw lima mo. Way roon mo panahasil, way mo pana-achieve. Yan, laong na, bang imano siya nagtawakkal, away roon niya panahasil, away roon niya panakawa, hambuok yan dalil, insya ang kabuka niya pa Allah. Pag-ubos, wa husnul riba fima kadnan. Iban sampur na in pagrida mo fa Allah. Uno-uno na tuan in natayma mo nakawa mo, dayhan mga kabuhi mo rin dunya. Kaya tungan ka sa Allah Ta'ala riziki, dayhan tiyot-tiyot naman sampay pamataod. Nagrida na ka. Tiyayma mo na. Doon na yung pagrida mo pa Allah, ingat to hikaro alamat in kabuwa sinhambuk pariman pa Allah. Husnul rida ala ma qadnan. Puro na in pagrida mo, fima kadnan, uno-uno na in nahasil mo, uno-uno na in nakawa mo, uno-uno na in kiyariziki, kay mo rin Allah. Wallahi malagpo problema umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam hazaman na to bihaon amun wayroon confident hakabuhi sing kita, wayroon rida uno-uno in riziki matay masing kita hangtang sampay naon in bulo in paglingo, naon in paghiluhala sabab numapsimano siya bang wayroon niya nahasil sampay hipangutang niya, sampay hipamatay niya tao, sampay hinangunin haram bang niya mahasil. Way rida ka ulit. Na alamat si Baiman to ano na ibihil kay mo sin Allah pagrida. Ini kato wa husnus sabri fima qad fata. Iman puro na ipagsabar mo haparakala limabay. Way mo nahasil parakala mama mo ang moto limabay. Way mo nakawa, way mo jimat wa kabuhi mo pagsabar ko pa Allah. Tu parakala yan. Laong sinhambog alim.
Daud ibn Sulaiman rahimahullah, alamat sing kamu ka doon hambok bariman to para kala. Amo rin nasabot tayo doon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya gimuha din habay niya. Yaon kaning pagtawakkal pa Allah. Yaon kanya ingawgot, in-aha Islam suway sa jarumao. Wathiqan binasrihi subhanahu wa ta'ala. Yaon kanya ingawgot suway hatin aha Islam mamarinta. Kaya ingatan niya, ya'lam anna Allah kafi. Kaya ingatan niya muna ito ni Allah Ta'ala mamarahin na magdipin kanya. Nariha ini, makawa na ito impagtawakkal hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon gimuha na sadya. Wayron naghinang sin sabab sa aon plan, aon strategy hapag hijra sin Rasul. Kimawa siya magkatabang kaniya. Mayta, isin leader hapag hijra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isiniman niya, doon nakid na nag-security kaniya, ti Abu Bakar Siddiq. Isin din hama nag-revenge, isin din hama nga, hinang niya tao ron magkita sindahan. Lalo luwa binin niya ron habaya, supaya ingguan niya, di matali sin mga sahab, sin mga tao, mamunok ka niya, wayron na ron in Rasul. Bininan niya tao, hapag magkukulangan ka niya. Hapag kukulangan niya, amunin aliin din Abi Talib. Isin mga intelligent niya, Asma, si Abdullah, si Amir, isin din ang mga hinang niya, nagdalil ka ni halalabaya, na supaya siya malawong, dumatungan to kaniya. Pagkaon Abdullah ibn Urayqid, isin umin hula, datungan niya mong plano na siya dumayrik man to kahula maksud niya, supaya siya maurol. Larus tao, ingkatahan ini, kakitaan na to, mahati na to, bunal to din pagtawakkal suway sa jaroon, sumakawa tuwan in pagtawakkal suway ra isab on plano marayaw, hinangon na to in sabab, hinangon na to in plano, usalun na to in pikilan na to. Bang na to ito na hinang bismillah. Ang mga kaiwanan, tawakkal na lang na. Ibinay asawa ka na lang na pagtawakkal. Makaon na sa kamo yan. Di na mag-usaha. Na inyat to ko niya to pagtawakkal. Inyat to tawakul. Inikarwa pangadyan na to ang pagkitirat sin Rasul. As-sabru wal yaqinu tariqun nasri wat tamkin. In pagsabar, iban gawhot yakin, dan padaraukan, iban gumawhot in kita niyo, diya pagdadunya na to, iban gumawhot in agaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yakaw nagsisilawak, mabakaw mamarinta. Yakaw nagsisilawak, mabakaw magsaksi tindawa mo. Yakaw nagdarawa, mabakaw ipamarinta mo in Islam. Yakaw, tuan, di makawahis sarah. Suway aun mujahada, iman pagsabar, iman gawgot yakin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul, din Allah subhanahu wa ta'ala, sa hawak tuman, tikang niya insikin niya, mari, hawak tu piyasan niya in risala sin Islam, ingkatan masaib, ingkatan ibtila, ingkatan panandas di matong na rin Allah, tuhan kalagyan pagsabar. An-nasru sa pusaa, indaraukan pagsabaran kami. Wairukon daraukan di matong na ang Islam sa hinga suway laway naglugto. Ang kanang susil mabaya magdawa, maba siya ang mahasil niya, hapag-akaman niya, maba siya ang ikawin niya, liga siya, kamuhin niya tungkol si pag-akama, paglugto ko, pagmujahada ka, usalain bikilan mo, usalain wakto mo, usalain alta mo, inkatan. Suway ko magsaba sa itong tumaon na sadyan tao rumugto kayo. Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron kaya ingatan sintaw hamak kain siya magpuputing. Rasul sallallahu alaihi wasallam sa layaw-layaw manusia. Hawak tuman, piyasan niya in risala sin Islam. Di matong kaning panandas ting Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Umangan-angan in manusia parmansin Allah. Umangan-angan in manusia ang intinggalan na sadya sila, mamungin sila in kami nag-iiman na, umusin sila rin sila paratungan fit na iwan panandas. Ano nga? Liyakay sin Allah subhanahu wa ta'ala pangasumo. Sa pangasuri na kalagihan jawaban. Ay kaumanganangan ni manusia, amon tinggalan na sadya sila sin Allah, mamung sila in kami nag-iiman na pa Allah, in sila rin na sila tandasan sin Allah. Hinaka mo na ito, hipo sin panandas. Bangkaw mamaya na masang sin risala sin Islam, taka mahaimbaran mo. Aw nasadya para tungon, kayo mo sin Allah panandas, doon nakakasigpitan ibang kamong hayaan. Yataw nagdawa marakaw hipa, palindugon mo yung panji sin Islam, aw nasadya panandas para tungon, kayo mo sin Allah, as-sabr, suhay ko magsabr. Kita min ayat sin Allah. Among diayda sin Imam Shafi, mamarainin ayat ini. Banghatin Allah Ta'ala, wayroon nagpaturundo kayo din ayat ini. Umira mo niya na suratul Asr, daram na ito pagkaroon, magkawas sa pagkaroon na kaburuhan sin kita niyo, wal asr innal insana lafi khusr. Sabahan ko lang sin Allah, binato di mano siya halong kalusong, halong kalugian. Siya pa sin Allah Ta'ala hangan sin waktu. Illal ladina amanu, amurain mga sila na maratyaya, di sila malusong. Wa amilus salihat, sarta nag-amal salih, ikaruha. Wa tawasaw bilhaq, iwan nagpatumtum piatumtum isin kasabong nalan nagdawa. Niyasan sin humum, sin kasusahan sin umma, mamaya himinang liga siya umma, simod, parisala, miyasan sin risala sin Islam, nagdawa, nagpatumto, tanam kao, inhi kao patwa tawaso bisaw. Iban nagpatumtum, piyatumtum, isin pagsabar, di maana, bangkaw nag-iiman na pa Allah, bangkaw nag-iinang na sindaakan sin Allah, bangkaw niyaw na timaytay harisala sin Islam, piyasan ng risala sin Islam, nagdawa kawa-tawakan, ulo-ulo mga mo padyatuhon, di hakama Islam, ingkay napusan niya, suway na ko magsabar ka na ipananda sin Allah ako. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Uno, umangan-angan ni manusia, tinggalan na sadya sila sin Allah. Ubus di na sila tuan, mamong na sadya sila, in kami nag-iman na pa Allah rin na sila pitnahon. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Biada sin Allah Ta'ala, biada sin Allah Ta'ala imyan kato. Tumtuman niyo. Dungog ka mo. Bunal tuod na fitna na mo na yung mga sila na kauna rin kayo ay kamukuhan. Ay kamukuhan in kamu inyan na dyan kami bag-iman tumtuman niyo, hatihan niyo in mga umat na kauna rin kanyo na paratong na mo naman to kanila in fitna tiyandas na mo sila. Di mana suway na mo suway na isang kamu tandasun na mo. Mayta. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Na hasupaya kaingatan sin Allah yung mga sila matan nag-iman pa Allah. Yumahis Allahul khabitha min at-tayyib. Ingkatanda akan sin Allah kasigpitan, doon nakapagsambayang, doon nakapagbasa Quran, doon nakapagpanuntut ilmu, doon nakapagdawa, doon nakapag-jihad, doon nakapag-napaka. Hasupaya mapinig inta umarayaw iman sin tao mangin. Ulo-ulo pananda sin Allah, doon nakalaway na pag-ibadat, doon nakalaway kasigpitan na sakit. Iban, sumakit. Datungan masakit. Kamatayan ka, mamuno yung tao. Na laong nasupay kaingatan sin Allah, hisin bunal, nag-iman fa Allah, iban hisyo,
in mga sila nang hihingutin fa Allah. Karena doon nakakita ni matan bangsa pantunaw na panandas din Allah. Di dumatong inaala may Islam hawayron panandas hanggang imano siya subay siya magsabar amo iniin sa lago makawa na to pangagdian hapag hijra sing Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsabar iman pagyakin subay sa jaruang karna amo iniin sa lago way dumatong in partabangan din Allah subhanahu wa ta'ala. Dungog ka mo sing kisa ini kisa daran na to pagkarungan biyayta Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu. Ayon ni hadith. Hadith. Biyayta din kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Uli na kay Sa'ad bin Abi Waqqas. Qultu ya Rasulullah. Ayyun nasi ashaddu bala'an. Ya Rasulullah, ano imot-imot bay tayo maakulong na ushisyo mga imano siya lamiin panandas din ha Allah. Amun lamiin bala magdatong kaniya. Kala al-anbiya. Insambong sin Rasul, amunain mga anbiya sallallahu alaihi wasallam. In lari, in mataod panandas magdatong kanila mga kananihan. Summa al-amsalu fal-amsal. Mahuli amon sumuno isab kanila mga bariman miyagad hatikangan si mga kanabihan sila isab ng imperaturan sin Allah fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini tandasun sin Allah tandasun in hambuok tao hauno-uno na in level sin pag-araman niya fa in kana dinuhu salban فإن كان دينه صلبا مكتوب دينه صلبا اشتد بلاؤه bang pag-aakaman niya aun biya mga katuwas makaugot in pag-aakaman niya na panandas isab sin Allah lando day sa makusud wa in kana fi dinihi riqqatan bang inhamok tao isab biya undo na pag-aakaman niya aun biya mga kaina ibituli ala hasabi dinihi tandasun da isab siya sin Allah Ta'ala hauno-uno na indagpos sin pag-aakaman niya sumakaw uning hikmat law na fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukuhu yamshi ala al-ard ma alayhi khati'atun na inbala masi rimid din hamok ipon hati ni masi ang bala dumatong hamok ipon sa hinggari siya katinggalan simbala dumatong matukan niya sampay hamok yaon tauyaon manaw na hagjarihakin lupan wayroon na nakapindoon kaniya uno pagdusahan di makna in hikmat isab dito hadto pandasun ka sin Allah karna inyet to mahinanyad to pangampuni sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagdusahan parman sin Allah Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Benar tuod in kami tartanto tarangan na mo in karasulan na mo iban mga sila nag-iman doon hakabuhi nila dunya wa yawma yaqumul ashhad iban adlaw ang dumatong ng adlaw kiyama dumatong impartamangan amar iman puas bangin siya nagsabar si matan pagsabar niya pa Allah uning kisah hambok din ang mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagtaong Khabbab ibn al-Arat Khabbab ibn Arat uning na rin niya kala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niyadto kamilong na pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati na nagwa sin problem nagwa sin muskila sin problem niyadto kami pa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu pagkanto naman Rasulullah imatong kami nag-uuan siya sin biya burda niya yaw hati niya mong biya mga pagsisiyog ni hati ko fi dhilli Kaaba ron halambong sin Kaaba imahali-haliin Rasul
Ini before pa sila naghijra. Hawairon pa nakapag-hijra in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, inalin na mo, karena Khabbab bin Ibn Arad, sampay sino gintay nga, intay ko din eh. Binsa na si mga Quraysh, di utang harara kayo. Bang manig dari nga pag-agama. Di matong para Rasulullah, kiwa nila yung problem. Law si Khabbab, ala tastansiru na ya Rasulullah, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, rik pakakaw mangayo para tabangan man to pa Allah. Ya Rasulullah, rik di pakakaw man to mangayo dua pa Allah supaya para ukon niya nin agama niya. Qala, insambong kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kad kana min qablikum yu'khadu ar-rajul, bunnato din kiaunan sin mga nakauna rin kanyo, kawaunin hambuk tao beriman, fayuhfaru lahu finna, fayuhfaru lahu fil ard, kalian inambuk tao inirun halupa, tao beriman, fayuj'alu laha, fayuj'alu fiha, ang pahimutang matuin taoy halupa kaya kalian niya fayuja'u bil minsya, ang paparatugon maon ingkat-kat yaon na yung taon nyo lumong ang paparatungon kawaon ingkat-kat, fayudaw ala ra'si, ang pahimutang doon na uyaw ng kat-kat, buhi-buhi ang siya, fayuja'alu nispain, sampay masipak magduwa, intaon na taon na rin haganyo kat-katong sing kat-kat masi, buhi-buhian bihad to impanandas, biyaratong sin Allah ang mga baiman na taon na rin kanyo. Wa yumasyatu bi amsyatil hadid, imansud layon sila hati niya biasa parati jangatun sinja jangat andeng hawasi maduna lahmihi wa irwami, antara sin pais niya, sin unod niya, iban sin bukog niya, dia sin sapantun jangatan basi dihakim paminsan ang mga taon na kauna, fama yasudduhu dhalika an din, sabi ang nahatim pang minsan na laong na ya Khabbab, butangan kat-katin o sampay masipak, jangatun sinja jangatan basi antara sinuno di ba simbukog sa wayron nito na hinang sabab nakapagdang simpag-akaman niya. Wallahi, ihot sa pahan ko pa Allah hasab siyupatan sin Rasul, la yatimmanna hadal amr, bunalto din Allah Ta'ala jukupun niya para ukon niya para kalayan hati na Islam, hatta yasira rakibu min Sana'a ila Hadramauta, sahingga manaw inambok tao na ungura din Hadramaut, din hula Sana'a, hula yan ha Yemen, amuin capital city sin Yemen hadlaw yan, din Sana'a harap madto paula Hadramaut, la yakhafu illa Allah, wayroon na kabuhan niya ba't malingkan Allah, hati nga rumaog din agama Islam, asusumon dumaog din agama Islam, yung kasigpitan niyan malawa, bima na impagsabar suway hadya kalagyan niya, Khabbab, in taon na taon na bihato yung jimato kanila, sa suway hadya kita niyo magsabar, in mga taulit to, misan paumin jimato kanila, wayroon na kapaadang hapag-agama nila. Sampay pa kahinapusan, hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi ang mga pangadjian makawa na to umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam aun siya mu'jizat diharatong sin Allah subhanahu wa ta'ala haka rasulan dihanday sa ating Rasul sallallahu alaihi wasallam aun mu'jizat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to mga dumatong ng kasigpitan kanila. At awamangin sila maglangin na pagtarangan sin Allah. Dumatong na in mu'jizat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghijra. Gimwa siya ding hawain niya.
Yun yung mga Quraysh na kalilibot. Timatakad hapagwa sing Rasul, sumakawa wayroon. Kita si mga tao yaon, gimuain Rasul. Diuta sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman, diutangan pa hambuk, ding hambuk pa kanila. Lupa, doon hao sin Rasul, sin mga sila. Diutangan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu pagig sin Rasul. Simod na siya magtupalungag. Galos to. Karena timapok na urol si mga Quraysh. Yan tuhalong nga bato. Yan na yung mga nangungura. Naglawag ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timinggil na abato yaw na mga sikin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si Abu Bakar. Sampai imin na Abu Bakar Siddiq, wallahi lang ya Rasulullah, banghad jari mo mulinhan katawain kanila mohon pasikin nila. Nakitaan na kita. Ya Rasulullah, banghad jari mo mulinhan katawain kanila mohon pasikin nila. Kakitaan na kita. Sa sarap si mukjizat, pertulungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon nakarumul yung mga sila naglawag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amurin kaya iyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maiwan niya ka na Abu Bakar naghijra. Ma dhannuka bi'ithnaini fallahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, la tahzan, ay ko masusah. Inna Allah ma'ana. Ayaw kau masusah ya Abu Bakar. Munatu din Allah Ta'ala. Yari kato tiatabangan nila kita. Bunatu din Allah Ta'ala tiatabangan kita. Ayaw kau masusah ya Abu Bakar. Serta tarihau din Allah. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Bunatu din Allah Ta'ala. Magdipin ha mga sila beriman. Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Bunatu din Allah Ta'ala. Magdipin ha mga sila beriman. Mag-protect. Wayroon kita sa mga Quraysh. Wayroon nakarumol yung mga Quraysh. Inyan na in Abu Bakar, ya Rasulullah. Nasusalay Abu Bakar ka na arakala. Bang nakarumol, masagkaw na in Abu Bakar imasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, inagisin Rasulullah. Unuin angan-angan mo. Hanwa tao. Hindi ka to nila Allah. Isim makahalin kanila. Indua tao nag-akad. Hindi ka to nila Allah. Pertulungan din nga Allah. Mu'jizat din nga Allah. Bihaini inlasa sing kasahabatan sing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno pa yung hawak tuman, yan o nin Rasulullah, buwas tu adlaw. Ginawa na siya rin ha, lumag, piyagtapukan niya. Dinirityo na in panaw sin Rasulullah, iman sin Abu Bakar madto pa Madina. Pagkita niya aw namok tao nang itong hataykod nila. Amo na impagtagon ni Suraka. Isuraka naglawag day sa Rasulullah ang buok bumuno si mga Quraysh. Pasalan iya mahalayak na ro na Makkah aun na dihil si mga nakura sing Quraysh reward. Isyusyo yung makasaggaw ha Rasulullah buhi na kaatawakan patay ang reward kanila hangga tusunta. Inahlul kufur yung mga sila magkukupur bihan bang sila rihi kaato mag face to face sa matsing batar bihaon hilaway nila asin hilaway nila reward. Hasupaya masaggaw nila mga nila saggawon. Hasupaya mabuno nila mga nila bunoon. Ini strategic si mga sila na kauna. Hanggat usunta. Isuraka hamapin ang mga tao ang gaos magbuno. Niyanaw siya isa-isa na naglag siya Rasulullah. Mamaya siya magkatawas yung reward hanggat usunta.
Pagkita niya, yan tunay Rasul, unahan niya. Naniguro na Suraqah ibn Malik, siya ay magkakawas in reward sa simuok na siya ang pasimuok yaw siya hakura niya paso. Suman siya magkasuok madto para Rasulullah iwan sin Abu Bakar. May rayaon makalumong in sikising kura niya halupa matukas. Di sir, bukon kabibiyak saan si Manu siya paglumong in kura. Kura, pasupyarakan, mayroong kaya bibiyak sana mong bihag tindaran. Sa tiap-tiap timikan in kura, hilurong in sikiri makalaos, medto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon ka inyo itong mu'jizat. Bukon ka inyo itong mu'jizat. Piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita siya rihan sa Rasulullah, yaon siya mabaya. Tumugba sin puddang niya iban sumagdaw ha Rasulullah. Sampay kay napusan niya na ngayon pa siya tabang ha Rasulullah. Di niya nabunoon. Biyaitaan pa siya sin Rasulullah sin susungon sinaka may Islam. Amuray piya ngayon kaniya sin Rasulullah tapukan kami. Ingkatan ini mu'jizat. Minu Suraqah ibn Malik. Maintan siya na nakaurol halimpas sin Rasul. Mamyawiyo na mamuno niya na sumakawain pagtulungan din Allah Rasulullah danan paranan mayroon na bumin Rasul na limbo ko inkura sin Suraqah. Pag-uwi na long nabalik na kamulong niya mga Quraysh naglag. Nalimot ko na long mainggo sin magtawayo ng Rasulullah ito na nakaliw. Subhanallah. Nakapanay Rasulullah. Di matong kamukhay, maamok ten. Dito hakitungan sin pantayan, sin diesel. Aw dito pagtakon umumabad. Iman sin kambing-kambing niya. In Rasulullah mahabdi. Iuhaw. Giyukutasan. Pagdatong niya mantukaw pa mukha umumabad. Aw mainom tulunghang gatas. Gatas kambing. Alaw sino mo ba? Bagay nulong nakatas na mo magmahap. Muralong na yung kambing na mo yan nanang tang na singkayog. Di na raw na pagkatason. Ingkes among sin Rasulullah. How long yung kambing mo pakariya? Siya po sa po sin Rasulullah. Yung kambing makayog ang hindi na pagkatasan. Namitid-mitid madto induro sin kambing nahipo sin gatas. Biyawa naman to sin Ma'bad yung gatas ding hakanding nakainumin Rasulullah iman sin iban niya hi Abu Bakar iban sin Ma'bad ay nagkaubos-ubos yung gatas. Bukon ka inyad to umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyad to mu'jizat. In mu'jizat ding Allah subhanahu wa ta'ala ang piyara tong Rasulullah. Bang natudungdungan marayaw, hikakanap inising gawgot sin pag-iman sin mga kita nyo bariman. Hikahinang sarap, matali natutod matan ay ikaw in Rasulullah. In Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amun mano siya piyagang naghamak ka, iman sin ina niya, iman sin ama niya, magkaon biya sin kakaon sin tao Makkah, punal to din siya yan Rasul. Karena ang partabangan, piyaratong kaniya sin Allah. Ang pertawangan piyaratong kanya rin Allah. Ini insalago-lago umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam pangadjian. Bihaan in kabuhi sin Rasulullah. Bihaan in lingkat sin kabuhi sin Rasulullah. Hangkan na ingat in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawak turimatong matoy hambok sahabat. Ni Umar ibn al-Khattab. Long ya Umar. Dia din long nila sa mukha. Laong na, ya Rasulullah, insambong si Umar. Ikaw na long na ya Rasulullah, inlari ko kalasahan. Dahil nga family ko, dahil nga ama ko, dahil nga alta ko, dahil nga anak ko. Baka ko'y nalaw. Labit takaw kanong nungan dahil nga anak ko, ibang sing family ko, ibang sing maas ko.
Amura ko man laong na ya Rasulullah baran. Maulong pa isa ba ko awaran ko rin kayo. Insambong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, di manjari suway pa, lawi pa, kung kalasahan mo rin hawaran mo, ya Umar. Inkiya sambong si Umar, laong nabangbihad to ya Rasulullah awihaon, lawi ta na kaw kalasahan dahil hawaran ko, iban sin family ko, iban sin anak ko, iban sin alta ko. Laong nawihaon al-ana ya Umar. Bihaon laong na ya Umar biman al-ana kamula imanok. Bihaon laong na ya Umar na jukok na ipag-iman mo. Wallahi mangadji kita niyo hakabuhi sin Rasul. Magkakawa kita niyo sahaya hapag-iman sin kita niyo. Magkakawa kita niyo sahaya hakabuhi sin kita niyo. Magkakawa kita niyo pamintangan sa lagbo-lagbo habang dunya na to iman sin pag-iman sin kita niyo. Sa makasusa pangadjion na to sadyain sira sin Rasul bang dumatong in Rabiul Awal. Iban sin pagdaawa sin kamatawran dahil ka to mangadji kita niyo longas sin sira sin Rasul. Dihain ito ang halga sin sira sin Rasul at langkad lang mura pangadyon halaw sin hangkatahon. Suwayat jamulan Rabiul Awal. How mo na yung bunal paglasan na ito ang Rasulullah? Inka sahabat ang kataan. Aman po na naglasa sila pa Rasulullah. Kawi nila, altaan nila. Hanggok din ang mga sahabat. Dumatong magto pa Rasulullah. Ya Rasulullah, yarin alta ko. Usal ang pag-jihad. Tungasin pangalta ko, ya Rasulullah, usal ang pag-jihad. Magtinamok sahabat, ya Rasulullah, yarin alta ko kata. Mayroon ko natinggalan dito ang family ko. Amor Allah Ta'ala iwan sin Rasul. Sa maka-ajaib. Azaman na to, bihaw, nagdawa na kita nyo marasa Rasul. Sa kuno na to, dahil parang mo sa Rabiul Awal. Hilaway na to hadya pagbas na barjanji. Wallahi, wakong diharing pagklasan na to ang Rasul. Pila kitab na rasa na to sira. Pila kitab kaya sulat si mga ulama na to sira. Inya Abu Bakar Siddiq kamunalta niya. Kataan tiyok niya para Rasulullah piyag di pinapag-arama. Umar ibn al-Khattab tungasin pangalta niya. Dihil niya Rasulullah. Uthman bin Affan nakapaon hambok sundalo piya mo naman ito pahambok hula. Hawak to kasiggutan. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib kakasin mga sahabat. Sa wayroon na to nawasa hambok din ha mga kisa dalil. Nagtipon sila hambok masjid. Biasa nila yung kisa sin Rasul. Impag-anak sin Rasul. Tiyartan to nila karon na Rabiul Awal. Why kita nyo nakawas sa main kaning mga tao yan to sila ating mala sa Rasul. Sa amuray kaingatan na to biyaitaan kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daran na to magtarunguhan in hadith hadlaw isnin karena in Rasulullah adlaw isnin kaya pag-anak diya kita nyo sinaraman na to Islam mismo in Rasul sulay kita nyo magpuasa pero kita nyo riyak magbasa bagjanji. Tuhan bangtol pa ang hindi na tunay ni Bisarahon sumakawa kalakihan yung parakalay ni kalakihan na tumasi-masi pasawahon karena makaulong kita niyo magbibin kita niyo simbukon agama magbusog kita niyo simpangalta na to simbukon to iyon lamod din nga mga pagbubusuan simpangalta mataod pa para kala sin Islam labi na to mapatutbusuan simpangalta na to. Rabiul Awal
Pityahan po tagdwa, kang po tagdwa kasumangan. Sin Rabiul Awal. Tingkatan, ulama. Dahil kasaman na kau, nasampay pawihaon, naghambo. Haadlaw yaon, nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw isnin. In ulama, way naghambo, nag-ikhtilaf, nagtungga kaliimbayta. In kapag anak ka Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun hadlaw isnin hadlaw Rabiul Awal. Sa naghambo king mga ulama, nawapat in Rasulullah hadlaw isnin hawlan Rabiul Awal. Pitiyang po tatwa. Bima na tuwan, bukun tuy in lami hadlaw Rabiul Awal in paglami-lami sa asuway unhaon ipagmasukal sin ummat Islam. Ipagmasusa sin ummat Islam. Karena dunhaon na iking palmata sin agama Islam. Amo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa liyaray na to, pag yan ulong na mag-celebrate, isang long nga sa mag-celebrate. At kita magbasa simba dyan. Mga jik kita sinsira sing Rasul. May kita, na may tayo sabi mga kasahabatan, amon mala sa Rasulullah, mayroon sila nagbasa sira sing Rasul, adlaw Rabiul Awal, mismo yung sila mala sa raisa. Ibang kinaingatan nila, way raisab ni. Yung jawab, bihad. Napasalanin man na to Islam, di man jari lugakon na to habihad to pagkaradyaan. Aun dalil na to, aun basihan na to, aun akaran na to. Hanggang lahawak to imiyan in Rasulullah, may yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Tisyusyo pa'y mawideng kanimu kamong kasahabatan kung mawid umon, kakitaan yung pagtungga kalisin ummah. Pagtungga kalin ummah. Labi mo pag maulog. Fa'alaykum bisunnati. In solution, balik ka mo pa sunnat ko. Balik ka mo pa hadith ko. Naon na may ta, hadith. Subay kita mag-celebrate. Wayroon pa inyan Rasul, balik ka mo pa Quran. Wayroon pa inyan pa Quran, pa sunnat. Pasala naong mga biyong magdawa, laong naong dalil na mo din na Quran. Sintuon pag maulod. Na inyan Rasul, balik ka mo pa hadith. How na hadith? Luwang kita kumawa sa mga ipagdalil sa mga sila magsusupi. Nakamasa ako ang website sa mga supi, lari katlo ang dalil, puting katao. Lamod na rito ating kalabyan sin pag napaka wayro na sa mga hadith. Amo na yung dalil gawanta. Tuwan, aun mas malagbo suway na to alupon. Bukod yung parakala ini, di man diri ka pagbulak sa umat Islam, di man diri ka pagtungga kayo sa umat Islam, sumakawajiban na to tuwan pasawahon, kawajiban na to patarangon, karena sampay ko nung kita niyo, abon doon kita niyo makaroon. Bang kita niyo rin pahumati, sinaka man na to Islam. Lakad ka na lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Bunal to daw kamuron ha Rasulullah suntuan sa rayaw-rayaw. Haaka man na to Islam o pagyanon dakul mapasid awla min jalbil maslaha. Amuin pagangan mo na ang kanian lariyad to pa unahong diha syara dahil sin makagawa pakaw karayawan iman maslaha. Ini qaida fiqhiyya sabita diha agama Islam. Bangin syara yaon ba muhinang aon pa mag-create dun ha ni kani arakala. Di pakaw pahintulutan sa matsin Tagalog sin syara. Na, hawi-haon sa mablaw na singan sin pagmaulutuan na Diyoja ni umma. Mayta, hawla na to so. Pilahad yung pulo maruppas. Mayta, na magyurog ba mintaw gimba? Magpuntis, magtawa ang loko. Sa dakon magsambayan, di mabaya.
Hangan si pagmaulod. Umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukon ini maudo liyamod ko hadya pagkazaman na to bihaon, yari kita niyo nagiginggo sin pagkaradyaan ini. Magbalik kita niyo ka hadith, pa Quran sin Rasul, sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon yung kasanyangan sin kita niyo. Tiap-tiap din ka to tangan kita niyo sin Allah ta'ala kasanyangan. Yung binatang kaiwanan, masanyang sila pagkaradyaan nila. In sapi, masanyang sila hukot, sila hula malunggo. Bangin kami in sapi, yawon, kaya mo parang sin ilpon, sinikpit. In manok, diyo tangan sin Allah ta'ala, kasanyangan tumop kanila, in ista. Yan halaw sin dagat. Bawayan kaya pagin lupaan, bukon nila kasanyangan. Bukon ka. Na in kita niyo isang beriman, imano siya in kasanyangan na to biyutang sin Allah, di kita niyo haa ka ma-Islam. Ngangkan na magbalik kita niyo pa ka ma-Islam, karena yaririha ini kasanyangan sa kita niyo. Murah-murahan, mga umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nakara na in patungtong na siya tarumyan, imodo na to balikan ko pangadjian, iban pamintangan hapag-hijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat to rin ha mga manyo, yung nakawa na to pangadjian, in pag-hijra sin Rasul, iban paglayin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipo sin pangadjian, iban pamintangan, amo in suway na to kawaon, iban aplayon, mapatot, sin mga sila nagbuwal bariman. Wa aqulu qawli hala, wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pananggungan na muha ng Islam, alhamdulillah, in sa rayaw-rayaw long ta ngadyan sing kita niyo tungod paparkala amoy in paghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puunan din ha Makkah maun pa Madina al-Munawwara lang taring ha panagnaan ito in siya minig din ha ini lang ta lokal kanungungan siyang pangatayan niya amin na supaya sadya lang ta inara ma Islam lumanyot dahil harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ada po mga kataw tayo manguraning katan hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hapanagnan siya hinang Rasul Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan di katan makapuklas dahil haamon in panghindo kato tanyo pagpaamo sin hinang nato sabab ka na ingkatan sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyang dakang kato kasara na wajibin hukuman niya suway na sadya nato ito hinangon. Ada pun yung mga katan hinang wala niya na hinang wala kay pangdakan sin sara kato tanyo hinangon nasubay nato ito tinggalan hasupaya tuan di malupasin ang malibadat sin kita niyo sabab mahinang nato masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo himinang sin hinang bukon dahil hatiranan piatarang sin pamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa ini biya mga maksud sin kami supaya kita niyo makahalik katantaan bukon nito biya mga pag lugos at pagparugal sumagawa in kita na diilang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala nakabigda kita rin katan piya panjari sintuhan Rabbul Alamin amo na in kahurmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala harang sa manusia amo in dehaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Bunal tuod in kahurmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil manusia amin sambil ding ha ayat ini ta ini biarida sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat si manusia ding darajat si mga malaikat amin mga sila di mutas ding ha panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo yan nain kita dahil mga kahurmatan yari kato inaktal yari kato ipangadji yari kato in sarew-rew adat palangay amoy long tawala doon ha mga ini hayop binatang dahil mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala nain yan to
suway na to at pa kayo ni mga nikmat yadto amoy in pakinhawawaran na to in akal, ipag-akal mo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ilmo doon haon patarangon nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala murmurahan mga katawtay manguran namin pangadyan at diwa na sila na agi sa rew-rew pangadyan sa wagkar na inyat ko katantaan mapatok na tuukihan ng kakainan si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil haadat tawiat niya mong papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala din hadya kaw masa doon ayan insyaallah ta'ala na manjari ari pa kami mga makapamay na waktu ini pasampay na mo in kasila sa mon pa kataan amin wala nagbati long ta mawaya maghambog kibatsing kami maghinang amal pa Allah subhanahu wa ta'ala rin di hanidaw Islam damikian mga kaguruhan sing kita niyo yung diari rin di halupa sa buwangan ini sampai na pagkapupuan insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kaniyo kataan iwan na si mga sila amin di mo tutog lang ta di madara sin programa sing kita niyo kakahula-hulaan sampai wala malayo yung mga sila sampai si mga kaiwanan amin sin tuad law lima wayaon bihan aon hamuok lang ta bakay ko ini kapag bisara kami kaya amuhan sila sin programa sin kita niyo rin diha ini na insi ini po nag-aakamasin akaman na to akamasin ini pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakaran na to in sila duga ingin akaman nila sambil dia ako naglangog long niya long ko kanya may tamatari ikaw magkita long niya hulong niya matawag pangadjian makawa na mo rin doon haon sa long niya in kaya sin programa niyo yan biya long niya ini mahingang ini peace-minded in manusia sebab weron long niya runhan kataan pang Hindu imbukon hikareho kadya manusia na alhamdulillah ya tayo mangod kalo-kalo kaw yan nagdurungog insyaallah ta'ala pang Hindu asing kami yung man kita ni makapaghambuk na kataan insyaallah ta'ala ibalik ko pa na to kalasahan in magkhatam si programa sing kita niyo sebab yan na sinari na sunat sin programa sing kita niyo supaya amuin darin dito hadto kataan in barakat sin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala amuin pangayon na to tawfiq patuan Rabbul Alamin magsama-sama insyaallah ta'ala bal yatafadal sa'yan alhamdulillah magsyukur patang jaka himumungan mo doon yan itong mga katotay manguranin lang ta pangadjian na takil sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala dumua ko ang maningat ko mahinang na to da padduman labi luwa kami amin timok balarong yan iban bang ang mga himumungan na mo hapang dungog nga mga kulangin sukal at akan mapait yan o pamakong kawa na kamo lang biya mga magparuntol diyan sabab ingat to na makuntol at diyan mga laong ta imakso di pagmangi at tawakan ni paguno inyad to na kalagyan na to yan to patarangon ni nuno katan kawajiban ito singkitan yung katan sambat kurain mga kaguruhan bihayan na yun sila iniya na sila mga doctors hospital mga nasakit na waktu in mga ubat bihan mapait ipagdihila tawakan waktu bang kalagyan upirahan misan majagjag bihan na pag-upirahan nila pasalin yan to hikarayaw nabihaday sa aun waktu pagkakaman na to aun waktu bihan na rin sarahon nating parakala kaiwanan namin ang mga bukong marawit kapang dungog nila so makawabang na to dyan to tiyay marawin niya to ubat misan na ito yung mamapait bihan inshallah salamat nain kami to tuwat-tuwat kami sining kamo ating nagkakasila sa kita niyo naghambog kita niyo nagaunay-unay kita niyo amurato dito maksud si Midaul Islam amuin mangutok yung katan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam doon na panghindo si Allah subhanahu wa ta'ala iban na pamaham sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na iban hari pa kumakaroa hitokbal ko rin sa bibya mga salam kasila sa pagkataan katotay manghuran na mo hindi magbati laol lami luwa na long tayong kataan daos bawdog si Midaul Islam
amuin day nga tag na sampay pagkahinapusan masi kailo alhamdulillah timoto ko sila hauno-uno na labay day nga pikila nakatan Allah Ta'ala na maingat amuin tumungbas kanyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala imano siya na mo saan katungbasan nilang nato katan saan Allah Ta'ala na maingat dinihil kimita sin laong kauno-uno ng kiatukbal na to pag-aram masin kita niyo naiban sin katotay mamuran labi-luba di ako malupa ang buktay manghud ko yan biyao na hospital Azait Giami nabi ang mga bangman kaw piya uli sin Allah Ta'ala biya sin kain na tagna Amin, amin. bangman kaw piya uli sin kain na tagna makabalik ko paahli mo family mo halawom kasambo-sambuhan insyaAllah subhanahu wa ta'ala iban bangman mahinangin musibat sakit piara tong kayo mo hikakapar hikakiparat sin laong tapardusahan mahinangin to insyaAllah timbangan sa lago ay kamugat sa timbangan madlo akhirat insyaAllah Insyaallah. na iwan na singkatan katotay manghuran salam doa kanyo rumawa kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma ij'al ijtima'ana hada ijtima'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعل دارنا جنتك اللهم اجعل دارنا يوم القيامة جنتك اللهم اجعل شربنا نهر الكوثر يوم القيامة يا رب آمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا